berita ke thang cipang ni sami kita sli hasipi aprang si berita tepi arjuik tha Zonal Karbi Youth Festival aputak KCS amai Phu Chandra Singh Kropen lamthe isi kapaklang SIS atlang along Sailang no kiklem along kacirabdun bangke thomatumaphan Dipu Judicial Court along kangsai Akhil Bharat Vidharthi Parishad atumpen lamklar kacipi lapen KSA hinpen kiklem ke chokche atumaphan nepingnang nang jipu tehang Rong pangbong rong araratum stand gravel atau warke longpen turiram rong hangaphan kacuro Saint Paul Mission atumpen Bibia Crow arong kapangtir Inkoiran erket Jonel Karbi Youth Festival Havartin Ketalon Dunjia Long Aning Kanwang Ason Kalidet Po Athe Piningke COVID-19 Awur Kithura Joksi Arnisi Aparman Ansi Festival Talon Dun Chotpo Athe Lake Government Ahukuma Tengsi Anutinta Rongaje Kilang Ahut Kaching Raimate Kachiripen Kido Kinang Sot Lasi Jonel Festival Katalon Along Mephun Me Pen Katalon Dunji Afansi Arnam Hirjume Hanglo Pusi KCS Tiri Piamaipu Chandra Singh Kro Ningje Inquiry Narke Bandeng Hawar Karbi Sorongaje Mata Jonel Karbi Youth Festival Labangke Peneng Kato kabita chini pirithe adangalong COVID-19 avur ki umfluk na jaw aprang ason bangke penenga talong kon mune datpo lasi nilitun kan juta ngasong tiria mai hinben chingmai padikli mana fi COVID-19 lapen ke corona avur ben kesu ke umfluk na jaw termasuk COVID-19 na protokol ang teng maintain dun si inquiry narke bangdeng karbi hawar karbi disun sorong aje arnisi apan si talong pompo rasila bangke inquiry ka thompen inquiry trok angbo komane bang inquiry po komane bang inquiry trok ason si duji sita arnisi apan si talong pompo nasolong nivi karbi jutang asong tiria maya hinten kado kabe Judanga Chinghon Karbiara Rapan Ninga Klong Ning Pen Ningkang Santen Judanga Kadong Pajirlo Ampar Sitame Penapen Katalon Ponji Inkoren Kerr Bangdeng Karbisin Habar Karbisin Sorong Aje Klar Epen Kepacun Ponji Apan Nili Alam Haruang No Huang Hansi Habaramai Tin Lapen Jutang kacing hong nararapan alam harono kan hawang angsi ning aklong pen hirjume pajirlo pen ning thero ke bangjila bangsa rongaje klar borpen ing samjin pen chumpom thepo busi niling thepom lapan paras tame pini sorkaran nagpangda kon COVID-19 la bangsa protokol bangke katu kabita kamenten ponjapang nilin pen chunu de kontulitor Di Phupen Pankas Deka Newsfast Karbi Anglong Sub Inspector of Police Asatlang KNG Aphan Kisik kedang asatlang alo Kichon paprang det ajok penangan arni pen kiri ketar lip asai kedeng pon boma porahut bangkithom aphan SI asatlang along sailang no kiklem kacherap dundo pu khonte ponsi preni phai inkoira isi aningwe Karbi Anglong District Judicial Court Dipu along wanlo Karbi Anglong Police atumpen Guwahati along pen bangkithom Jibon Deka Hirok Borua Lapen Pranjal Sharma atumaphan Guwahati High Court along pen 1C Chief Judicial Magistrate along Karju Patertok asai Deng Ponsi Phaikuni ni phai ke thomarni an bangke thomaphan District Jail along si Bidam Koklo Lapen labang ke thomatumaphan Guwahati High Court along ta SI Asatlang along Sailang no ki claim aputhak Kacharap Dundopu Honte Ponsi Crime Inspection Department Atumpen Karju Patertok asai Padobomlang
bonta Dipu Judicial Court alongta laso alam kia puthak kachirap lokajok ladak anta wanang kok lupusi pherangke angnu nang pachinidun পুলিশ ষ্টেচনত 175/2020 এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছিলে আৰু সেইটো কেছত তেখেতক কালি চৌন এৰেষ্ট কৰি তাৰ পৰা ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডত লৈ আনিছে আৰু ইয়াতে আজি CGMৰ তাত তেখেতক প্ৰডিউচ কৰিছে প্ৰসিকিউশ্যনে তেখেতক সোধপোছ কৰিছে অলৰেডি ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰে আৰু তেখেতসকলৰ আৰু বিশেষ সুধিব লগা নাই যিহেতু একে মেটাৰ গুৱাহাটীত চলি আছে প্ৰসিকিউশ্যনৰ ফালৰ পৰা পিটিশ্যন দিছে এই কেছটো এমালগামেট কৰিব লাগে যিটো CIDত গুৱাহাটীত কেছ চলি আছে সেইটো অৰ্ডাৰৰ কাৰণে পেণ্ডিং আছে কেছটো হয় আজি কেইজনক নিজনক আনিছে মই এজনৰ কাৰণে আছোঁ হয় আপুনি কাৰ কাৰণে আছে আপুনি মই দিবন ডেকাৰ কাৰণে আছোঁ আপুনি তেখেতৰ হৈ উকালতি কৰি আছে হয় এতিয়া আপোনালোকে হাইকোৰ্টৰ পৰা আহিছে হয় হয় হাইকোৰ্টৰ পৰা আহিছে বিশেষ অৰ্ডাৰ হোৱা নাই কোৰ্টে চাব পিটিশ্যন দিছে তেখেতক এই কেছত বিশেষ দৰকাৰ নাই মানে দৰকাৰ আছে একেধৰণৰ একেই মেটাৰ যেতিয়া গুৱাহাটীত CID কোৰ্টত চলি আছে এই তাতে এমালগামেট কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা প্ৰেয়াৰ দিছে প্ৰসিকিউশ্যনে জীৱন ডেকাৰ লগত কেইজন আহিছে আৰু দুজন আহিছে তেখেতৰ নামটো এজন হীৰক বৰুৱা আৰু অন্য এজন প্ৰাঞ্জল শৰ্মা আৰু কোনোবা আছে যদি মই নাজানো তেখেতসকলক মই ইয়াত পাইছোঁ এই তিনিজনকো গুৱাহাটীৰ পৰাই লৈ আনিছে চৌন এৰেষ্ট কৰি লৈ আনিছে Dipu Pen Sondon Terang Report Newsfast Karbi Anglong Dipu Galaxy Cinema Hall along Kechengsi Digital Karbi Lamarjan Arche Cine Production Pen Kaselam Pon Pajirongpur Lam Arjan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Pen Kangpu Pon Bangso Kangpu Amayalong Alohisar Po Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Man Pengalohi Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Amor Singh Tiso MSc Povitra Rongpi Social Worker Tingkreng Rongpi Karbi Film Society Kongchun Bang Dilip Beatum Pen Chenglok Bajirong Lam Arjan Kacheparjan Abangphi Atum Chetong Dun Bangso Kangpu Amayalong Alohi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Kaning Jeponke Alangli Politics Pen Cepadi Det Api Alangli Metangta Karbi Lam Arjan Bonda Ponji Lapen Non Penta Cisik Pon Bomlo Pusi CM Ronghang Ning Jepon News Text Report Newsfast Karbi Anglong Patumi ABVP Atumpen Mojadar Komal Singh Ingtiaphan Tangka ke hangpo Atumi Penang Ana News Long ke Klanga Puthak ABVP Atumpen Lam Klar Kachipipon Bang Solam Thek Arjuik Sinang Malam so prang nilitum TV channel long nilitum thailong lo ABVP Atum Komal Singh Ingti Mojadar Alang Liphan 5 lakh tangka ABVP Atum Kadiman Labang nilitum KSA Hamren District Committee pen nilitum alang tum han condemn lo lapen alang litum aphan police ahetum anathu pen basame alang tum han unti kepra pen alang tum aphan investigation alang tum aphan nep ingna ji lapen alang litum aphan law and order thing pen alang tum aphan insai pon vek nangji তেনেকুৱা ABVP আমাৰ সংগঠনৰ নামত তেখেতসকলে যি কাণ্ড কৰিছে যি ভুল কৰিছে তাৰ একশ্যন আমি আমাৰ সংগঠন ফালৰ পৰা আমি নিশ্চয় হেৰি কৰিম একশ্যন ল'ম আমাৰ Kheroni Penran Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Socheng Thengta Constituency Saint Paul Mission Atum Pen Chepatir Piponsi Pinirong Mongbe Bibia Kroa Rongalong Kapangthia Sai Kedeng Pon Bangso Sister Teresa SND Pen Japonsi Kedo An Klembang Phupi Lapen Osomaratum An Chetong Dun Pen Pangthir Dun Ate Kangthir et Pen Kedo Loputa Aok Pranta Mesen Popusi Kaiketa Kangthir et Pen Kedo Nangji Pusi Osomarapan Lasoa Sayalong Chethan Pon Tadam Pini Noneli Ladak Kedo ke Rongmong Be Bibiakro Ronglong Sido Mana Ladak Pini La Bibiakro Ronglong Ladak Mission Pen Sister Tumpen Usomar Tumpan Bang Thongke Bang Flikap Nike Pangrom Do La Selang Litu La Ri kachar sam kuson si kachar sam nang jimal pen kuson si kangthir nang jimal asak asayakam
के थान पन से अलांग तुम लास्ट स्टार फन इथे थिनियाला मार जुपन से ना हम लोग का तो ऐसे प्रोग्राम चलता है तो मेन सेंटर तो हम लोग का जिरसोंग असोंग दिफू और ये सब प्रोग्राम हम लोग चलाता है गांव-गांव में। जैसे मेरा सेंटर में 8 गांव है तो उसमें से बिबिया क्रो जो आज मैं यहाँ प्रोग्राम चलाई हूँ उसमें एक बिबिया क्रो भी है। तो गांव-गांव में जाके हम लोगों को सिखाना पड़ता है बच्चा लोगों को कैसे हाथ धोना है, हाथ धोने का प्रोसीजर। इसमें 6 प्रोसीजर है जो हम लोग सिखाता है बच्चा को। इम्पोर्टेंट है जो कि हमको बहुत साफ रखना है। ठीक है सर, थैंक यू। न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज़फास्ट कार्बी आंगलong 11 নম্বৰ লাংফেয়াৰ কনস্টিটুৱেঞ্চি আৰু লৰিচো হিডিমাতে ৰাজাপথাৰ আহাৱাৰ আজুত তেৰাং আৰঙমিকাৰ সাৰ্থে তেৰাং চুপি চেয়াৰলি তেৰাং পি আৰ্টা ক্ৰেচেৰ কেপ কেছো চলংলক বাংসো কেছো কাপামে জেফান কাচেলাংজি আনটা চিলাংলু ননকে কাচেলাংজি আফান টাংকা আবেদাৰা জক কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল সিএম তুলিৰাম ৰংহাং লাপেন হামফাং সং তুমালং কেৰাপ জহাং পদপন কেৰাপ নিং হাঙাতুম 074710222402 IFSC code UBTI 0DLPG 27 Lapen mobile number 7002830161 along Nanghumri Ignon. Hauraghat STLAC angkang logachar li atumaphan lapen kesugache lang atumaphan check alo keron pon amai kangni dokmoka longkam teron memorial auditorium hall along 18 nong Hauraghat STLAC angkang kedo kadokabe constituency throk si lapen bang pharogi thomra throkner kebrapli abang pu bangphi lokachar li atumaphan tangka suri pho achegalo keron pon lapente kesugache lang atumaphan bang pharo throkra Bangner kep setame tangka suri pli atangka achegalo keron ponsi bang somayalong aluhiaman pen MLA Joyram Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi Karbi Anglong Autonomous Council MAC Dorsing Ronghang Dentaghat VDC Chairman Khojen Tiso Dokmoka Municipal Chairman Biren Teron Lapen Penangan Aman Pengkeduatum Chetong Dun Bangso Mayalong Aluhi Pen Kaningje Ponke Sorkar Pen Kamatha Kimi Ajok Asap Savet Pusitame Kipi Kapacetang Pon Lapente Kelong Le Abang Pubang Pi Atum Setame Ningje Paoy Nang Nilo Muapong Abangke Pitu Pon Po Pusi Alang Litum Aluhi Sarpo Atum Pen Ningje Pon Bangso Kipajir Amayalong Ing Samjin Pen Pachun Pon দুই এপত জৰিয়তে এইখিনি টকা পাইছে আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থী মাক বাপেকে বহুত কষ্ট কৰিছে তাৰ লগতে আমাৰ চৰকাৰৰ ফলত পাঠ্যপুথি বহুতখিনি সুবিধা আগবঢ়াইছে ইভেন স্কুটি পৰ্যন্ত দিয়া হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ কিছু হ'লেও মানে দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালবিলাকত থাকি গৈছে তেওঁলোকে কলম এটা কিনিব নোৱাৰে বহি কিনিব নোৱাৰে যিখিনি অসুবিধা হৈ আছে সেইখিনি কাৰণে চুৰিদৰ টকাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইখিনি পাইছে গতিকে এইটো মহান কম হ'ব পাৰে সেইটো উদ্দেশ্য Dokmoka pen Longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong Longri Krehini angkang arlo nokbare alongri along Longri Committee Maipu Chandro Singh Timung Lapen Kongchun Bang Muniram Ronghang Cepahem Pupon Amai Ilitum Karbia Khaita Khaikang Thimpu Matha Ponsi Bangso Asai Patir Pipon Lapen Ilitum Hakupen Angthun Socheng Pen Rong Arak Sang Sepin An Angthun Wang Bom Pen Pini Nokbari Alongri Karbi Rong Sopi Nongtu Rajen Kathar Aboha Along Wolokiter Sarhabe Amai Padupon Labangso Amai Along Chopha Pangjang Alohi Sarpo Ronghang Rongbong Rong Arak Pinpomar Atumpen Kachetong Harrison Tiso Borsenot Maipu Sikari Tokbi Senot Sarpo Be Senot Sikari Kro Senot Kiri Ingleng
Bormiji, Samsing Hanse Pherangke, Ruby Singh Rongphar Senot, Ren Singh Rongphar Senot, Manbe Borotemen Atum Chetongdun, Laso Kahumri Dun Ahut, Nangkachethan Dunke Ilitum, Karbi Anglong District, Autonomous Council, Articles 244A, 6 Schedule Pangtang Nangji, Lapen Ningkan Ese Kachuti Ki Asai Mese Nangji Aphan Pusi, Nangchethan Dun, Lapen Labangso Amaya Long An Sose, Kimese Nangji Aphan Pura, Nokbari Alongri, Habe Kong Long Sing Tongbi, Habe Kong, Chetongdun Pen, Mai Ing Samjin Pen Pachun Pon. Labangso bulu kecer apa mana pucat ke bang nangko alam tidak perlu aceme itu hasil cengan itu itu nama dia kai kajaron kacari itu buku hello itu aman ke cengai lapen Karbi Aron jutang yubat bisa kedar anamar niamu hem buatum lo kasih so cengan itu labangso bulu kecer itu kote ciklu ketura dang an setami botor bokan inhunarwi ke dornang yi sok the sang the khandar ke long nang ya phan lori long padi klang ya phan si labangso sining kimdet long le kimdet arnam botor sarpu itu kaki nangko Dongkamu Kampen Kumol Kathar Newsfast Karbi Anglong. Non malam sopan Birdang Ton Sinan. Come one, come on. Langli TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birdang Ton Pen ang Chirui Tulo. Bithung Reng Thama constituency Arlo, Kedo Rongpang Bong Rakesh Timung Arong Araratum Arjiding Klui Pen Towar Kari Amang Pini Arni Anke Pleng Tanglo Lapen Laso Puthak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangaphan Kachoro Alam The Raratum Pen Kachoro Alam Arjupon Iksena Nili tum rong pangbong kido kisung kidam kiwang kehelat usmar school ke thon punoi barikha hot pulote cycle kang goi ponai ekdom plaster alian an dakpen arbe jum set vitamin litum charsi ponsi sumar high school ki thon ji laso kisung pena jok ni tum ka ane si saktor ki kave jok non ke CM sar tuliram alang itu ramong hang sami ni tum hantoar nang pilor abis pathok romilo ni tum non ke galbhar punoi dong channel long sitami galbhar thon lo asapso ki jok pon asai dolo he lasi ni tum siam sarpan kachoro laki anso se alang li akithia anso se kithi ki ding pat do thuna kacholong thuna ni tum CM sarpan achuro da malam thigela puhena aron li asi CM sarpan kachoneng ri dun thigela puhena ni libarikhat akhot pulote ni tum nanga abangta barikha hot kelang do ikle he sitame neng kreng hot pulote ni litum lang ka siksa ka jok ka chinglu chingthi bono somar pen positame ring ave dongkol ave lang tuk chong chuhut chot kini litum ta lang do positame kreng hok hawajal hedi amar ka chi ho po lang junong lele amar ke lang do sitame ni tumalong ka breksi bang adim josok po lang takijun ta ka chi thi sandal he yo Dongkamu Kampen Kumol Kathar Newsfast Karbi Anglong. 1 number Duaramla constituency MEC Prabhatchandra Taro Ahinpen in Koira Nerkep Angdeng Hawar Karbi Risunimso Rongajia Parman Hirjume Kapajerdon. Nonapor Pirthia Danglong COVID-19 Avor Kijun Club Apor Hutkusitame Apor Nangli Rokpen Ajok Wothat Langso Karbi Jutang Jubat Asong Hinpen Pusitame Aning Kanbang Ason Thak Thak Pining in Koira Nerkep Angdeng Hawar Karbi Risunimso Rongajia Mesenpen Katalon Ponpame Japhan MEC Taro Asang Hua Hinpen Kedoan Hawararat Aparman Misen Ingtir et Ing Samjin Pen Kapachun Pon Pamit Hek Japan Arnamathengu Suri Hirjume Hang Pidunsi Hawararat Aphan Ningkang Sama Kardom Pajerdon Kardom Ingdeng Ingkoraner Kep Bothat Langso Karbi Risunimso Arongaje
Doromla constituency arat hoipen nili kadu hoipan kami hirjumi pajeriklo kadang aningkan wang ason ke penimbang cersu kasiksa ka bang ke duikchet lo tema pirthi labangso corona awur cetang flu pajok ilitum sarkar pen aron pincong mati kaso awur pen ki jog nai kacire nai ajo ini ilitum arne sivet malum suwer panstami ilitum arong aji bangke sarkar na pingkhat aron nating kanin tum ki kroy nang so lapen social distance ki do bang kenang so lapen ilitum mahang cukup mati max abang samin tum cukup nang wek po dan apor asaber pansami kaduk we pansami ini tum jutang kecinghon karbi korting jir tum pansami cuming rilo ing samjin pen ringdok ringmi pen labangso ingdeng ingkoraner kep muthat langso hawar karbi sunimso aroma jebang bichun pon thekpu si nilneng theklong lo pasi puthot adu ko be pansami karbi kurporat pansami nilihin pen nengkang sam tapen hirjumi kadom pajeriklo kadom Wothat langsu pen Rajan Ronghang Mohar Nepang Protap Kathar Newsfast Karbi Anglong Pinia berta lang si pajullo domain hakme kardom